Douglas Mutea MC wa Abo Central na urane mukaririte wa kamiti yo gimandene ya county Meru. Arua boy MC bo Meru ni barari ne karontere sisio lo barena ngwatanero na mabisa bathirikari nene kenda kumenya tumi kie gitumite ubia anabani ni kwetha bikiongeleka kinya murimo yo mukingo na andu wa cheki mici arua bare MC bakethera bayukumira ontubo na kuthire wongele kubobwo uri anabani ni na nkulukina rauriti arume bethire nende batakire ria bakonya marune kurubo akiwa rumbo bainge bare kone kuinyilwa no ntubo andwa cheki mici. In the next financial year, tukomba kuthwa tuichwa kigina na kira gikamba kwithirwa gitethia kurwa na thina iji muno ciana betu ba miaka teenagers kuma 13 years mwanka 18 years kana to 21 years pombe kwithirwa at least batwija MCS ka leaders ba Meru tukiaddress issues iji no tuichi affected muno ana betu na ntura chietu. Ni migambo ya MC wa Bothugusi Central na arimukaririgite wa kamiti ya ugima kire bunge ya Meru agitariria mushemano jura barari na juta MCs ba Meru na bisa bogima kumakire thirikari ya kaunti na thirikari nene aliuga mushemano jura rio kenda bakariria gitumi kya kuongereka kwa namba ya barabara na mau kuongereka kwa namba ya antu barabara na murimo jo mukingo na kuongereka kwa washa kimishi mbere Mutea akiuga maujana banini jarito magukaingia kwa murimo jo mathuganio Jordan cerebral palsy akiuga gitumi ana bau barita kwe wana bakurukira kagita komo no ntumianka yao ne menini inacia akiri singe imono ndene Meru County. We are the first cases of disabilities. Mono cha cerebral palsy na irireto mono ni kwithirwa ana babetu bakuwata mimba bariana ibakwita na beta maternity ukethwa kuona ana bara kwina thina na thina ira mono cijananyana na gita riria muciari akwewa mwana ore kirindo asha kimushi Mutea ariuga kurubare kurukira ndo aiji na bate kuga akiuga bari kwa bakiri bateringite no riboti turugire arume ukaba no kuinyirwo kinyanja ugakira the siri kugambu onto womba arume bamwe ku stress bange bakagia thina nyinge cia blood pressure mbinambi no nto boy bwa thina ira bokurukira na nya twana to twije tugwerwo nya tunga tuya tortured na tuga ato address issue iji no nto ni go affect Meru yonde muthiene kiri MC Mutea ariuga kenda bagakandana na kurigiria murimo jo mukingo MCS ni betikanirite bagatigira institution cia mwingi cikethira chiri na antu akujukiria mebire ya gutuma ndugu cheke wendo infection rate nya ngwere iguru na tuomba kuga twe MCS ba Meru tukoma kwithirwa twe chwa uria all the public places cikethirwa mono icio tumira cia irabumbi yubukethwa be provider wa those condoms ciomba kwithirwa ja provide now kenda nto betu bethwa betika care kana bomba kwithwa bagikaraia bongwa batagwatwo ni mirimo eji ambuge the best way ikwithwa wina one partner era no gurene na bau bangi to baitane ora bakomba kwithwa ba abstain especially the young girls and young boys nikenda bomba gwikaria na mirimo eje itekeje ku affect rate on ke report rande to sheweru ria kwa rieto ni mutugi kare.